الحمد لله السعادة كتمر في ظروف مزيانه. حنا مستعدين ان شاء الله باش ناخذوا الماتش الثالث. سي فغي حنا مكلاسين لا بروميير في الجروب ديالنا، ماشي ما كيمنعش اننا غدا ان شاء الله حنا واجدين باش ان شاء الله نقدموا مباراه مزيانه وتشرف المغرب. سي فغي ما كانتش مباراه اللي هي سهله، خدينا بزاف ديال الوقت باش استطعنا اننا نرجعوا. الحمد لله خدينا 3 بوين. حنا دابا كنستعدوا للماتش السينغال ان شاء الله باش نقدموا مقابله جميله. كنشكر الجمهور بزاف على المسانده ديالو لينا، كنفرحوا فاش كيجي، بصح كيعطينا واحد الدافع معنوي وكنشكروا بزاف وكنقول له باش يجي ان شاء الله ويساندنا ويشجعنا. Il nous reste ce soir pour finaliser tout ce qu'on a préparé. Après on reste sur ce qu'on fait depuis le début. On va jouer comme nous on va jouer. Et ça sera aux autres équipes de s'adapter à notre jeu parce qu'on compte imposer notre jeu et notre façon de voir le foot jusqu'à la fin, Inch'Allah. Bien sûr, l'objectif il est clair, on est chez nous, on a l'équipe pour, on a le staff pour, on a tout pour aller au bout, Inch'Allah. Et on travaille tous les jours pour ça avec le coach et toutes les instances ici au Maroc. Donc on prépare, on fait match par match. Et Inch'Allah ça va aller. Il faut venir nous voir, on est content quand vous êtes là. La dernière fois il y avait l'hymne national qui a été chanté et moi c'est ma première ici, ma première CAN ici au Maroc, donc ça m'a fait chaud au cœur. J'espère qu'ils seront nombreux samedi et ils seront nombreux jusqu'à la fin Inch'Allah.